kanal, danas ćemo snimati Island Crasher. Prijatelji su mi predložili da ovo igram, a i vidio sam da je Muđa igra. Nemojte sad misliti da kopiram Muđu, jer su mi prijatelji predložili. Pa kad sam vidio od Muđe mi se sviđalo, pa sam odlučio snimiti. Poslije ovog videa, kad pogledate video, dole u komentare pišite želite li da nastavim. Evo, do trećeg levela sam došao, jer je sve bilo lagano. Znači, moramo, ovdje je cilj, otok vam je, vidite, i dvi su vam krave i morate prepoloviti otok, a ovdje tu gori. Morate prepoloviti otok, a ovdje tu gori, gdje piše 0, mora biti 100%. Evo vidite, ove kockice idu 56%, znači. I ne smijete kravu ovako prerezati. Evo, to je cilj. Znači, pokušat ćemo ponovo. Evo već malo, još malo, još malo, još malo, još malo, još malo, evo još malo, evo još malo, 99% je. I evo 100. Evo, ovako morate. Meni se jako sviđa igra, zanimljiva mi je jako. Pa nastavit ću ja još igrati i snimati na kanalu. Danas ćemo pokušati do 10. levela i više nećemo, za sljedeću epizodu ćemo više. Evo ovdje već pola. I tu pola. I tu pola. I tu pola. I tu pola. Eto ga. Opet, vidite, lagano je jako. Ali samo na nekim otocima, kad režete, može vam se stvoriti i jedna krava, i dvi, i tri ponekad. Pa se ne zna, evo, poslije ovog levela ću vam pokazati da ima jako puno nivoa i baš puno ima. Evo, da ovo završim. Evo. Završio sam. Sad idemo na level 6. Evo vidite. Ode 6. Ode 6. Pa ide još gore. Evo loading. Ima još puno. Ja sam išao sam, dok nisam snima išao sam do gori, ima puno. Nisam mogao stići do kraja. Ali danas ćemo pokušati do 10. levela. Evo 10. level, 10. level, 6. level. Čini mi se da je ovaj 6. level lakši puno. Mislim da je jako lagan. I eto ga 100. Vidite kako je lagano. Idemo na sljedeći level. Sljedeći level je 7. Idemo. O, kako ću sad ovo? Neko da znam, možda znam, mislim da znam. Još tek 61%. Naime meni. Krave moraju biti spojene. Ovako malo sam uspio, ovo je malo teže, zapravo nije toliko teško, ali je malo teže je. Do 7. Na kravice odu malo dolje. Ja neću uspjeti ovo. 98 je. I eto ga, 100, uspio sam. Jedva. Vidite, ovdje ide van od lakšeg pa prema težem. I
Kao što vidite, stiga sam do 8. levela, sve do negdje tamo 15. levela je lagano. Isto tako i u arcade, kad igrate s drugima, ne s drugima, nego u arcade, znate što se tamo već radi. I tamo je isto, do 15. levela lagano i od 15. pa nadalje jako teško. Tako su mi i prijatelji rekli. I snimamo već 5 minuta. Snimat ćemo mi do 10. Evo vidite, kao što sam rekao, u nekom levelu će vam se pojaviti samo jedna krava, pa će vam to biti jako lagano. Ovisi samo kako prepolovite otok. Evo, 100%. Sad će se, mislim, pojaviti 3 krave, tako sam vidio u Muđinom videu. Evo još jednom govorim, nemojte misliti da kopiram Muđu, jer ga ne kopiram. Rekao sam, prijatelji su mi predložili da snimi, jer nisam dugo snimio neki video, pa su mi oni predložili. Predložio mi je naravno Mega Gaming, slobodno se subajte na njegov kanal, on mi je to predložio. Subajte se na njegov kanal, nov je, podržite ga, nadam se. Jes, pola otoka otišlo. Nadam se da će vam se sviđati njegov kanal ako ga podržite. To bi puno značilo i meni i njemu, zato što mi je prijatelj jako dobar. I evo, pozdrav za Mega Gaming. I 100%. I još, evo, još 10. level i za ovu epizodu Island Crasher ćemo biti gotovi. Slobodno, eto, na. Ne mogu sad ovo. Evo je teško bome. Čini se da je teško. Eto ga. Ne, ubija sam kravicu. Sad idemo iz početka, opet 10. I evo, 100%. Evo, ova epizoda za Island Crasher je gotova. Ako vam se sviđalo, ostavite like, komentar, share. Pogledajte zadnja 3 videa na mom kanalu. Isto, lajkajte, komentirajte i šerajte. Hvala vam što me podržavate u mom radu i što me pratite. Vidimo se do sljedeće epizode. Doviđenja.